Boom. Watukufu doumbe Mwenyezi Mungu kamjua wanono hohanza Rabbal Alamin. Mwenyezi Mungu yahifadhi zifami za hatu, yahifadhi sonsi pia. Ino message ilo très important ya urgent ikaongar juenda zembio harmwe message inu ritirongowe hata mna kalima mzima shizongo ba ino message ilo très important ya urgent na mpartage hanyo tipia mpartage tena hanyo tipia haukaya gabonongo zilo muhimu ikao Mwenyezi Mungu na hifadhi eze fami za hatu, ya hifadhi wazaza hatu, nana owana ikaudo wazaro mwetinu, rombe Mwenyezi Mungu owana hanyo, nduwa balieshi Komori, na waeleze helia hatu, na waeleze utamaduni wa hatu, bangabo zilo an danger. Atale kalima la danger luna lirire ntibavuni, rongoshi Komori. Gamjoka leo tusikuwa message. Rale usiku wa jana alifanya message, yabo usiku wa leo usiku wa message. E message yo maudu dimanche. Haukeka alifanya message leo, e tulazem e nswabili sikarongo wa sika alifanya message. Shai message ni gyo muhimu somwa komoronti pia. Haukaye message jole ambevano, deja ngasi harma hatori, haye message joka jole ambevano, haranzwe message ni wasuli mzadze kara hakar sumjwa suraya ye mzadze woi ya doji prepare nano wadzadzo wenji haini mri ya juu hili ya indao na mpartage ye message s'il vous plaît. Ino message ilo muhimu wakomolonsi pia waishie waiwone nane mzadze ikao donc jokanze message ni mwasuli ye mzadze woi ya jiprepare heli kao do ya joka huenda yeka haparo. Wa alaykum salam ma soeur Manabati, wa alaykum salam Zura na partage aukaya zerongo zilawa ubishi e zerongo zilawa ubishi e kowa na mruka tswaleze shikomori garjo uduba harma ajali na tambu na problem haukaya e kangarwa eleza wa shikomori garjo vuka she message ya basa oimana ikao rare jajarme message na mpartage en 100%. Haini mzadze ya jia ke vigilante. Haini mzadze ya ki hashir. Wa alaykum salam Ibrahima Saidi. Wa alaykum salam Jamila. Na mpartage ye message mkenti mwishie hanyoti pia. Rirengeze precaution. Wa alaykum salam ma soeur mama Nizar. Haukaya ya wabasa. Ye mwana woi harikar ajali sonti pia. Yemnamana wei hariklia harma ajali soti pia. Mwenyezi Mungu jori hifadhi ya hifadhi wa komoronti pia. Insha Allahu he message ranzo jeri ya mbevano ye mwinyi ya bezea elewe na mpartage mbambakia wa magani makawakibu. Aukani message lo muhimu. Ino message lo muhimu na mpartage s'il vous plaît. Heni anjavo na partage atsone zero. Haukani message lo muhimu. Ikao Mwenyezi Mungu hifadhi suwa komodi zo de zamando. E message kado jokaza jirambeva. Rahareja. Rahareja kliye message. Alaykum salam Dini Saidi. Rahareja kliye message. Na mwishie rangu. Jemdo tunuadza owana hanyu. Ile jimbolini wadoishia. Gyo muhimu. Waelewe. Rahareja jarme message. Na mtunuwana hanyu. Le jimbolini juwa ishirare jalanse message. Na mpartage message. Njemdo tunuadza hanyu. Owana hanyu muwafasilzize fasilane jimbolinu. Niwandwika wana hanyu
gamtsongo arongoza shikomori wajue kawa komori yo expre hotlale jimbolo expre hesuje njoka huja yo tibedze ntlele jimbolo hesuje njoka uyambaba. Y a pas plus important dans ce bas monde qu'une mère. Écoute la valeur d'une mère. Lingilo na facile. Na klale jimbolo. Restez tranquille, maman. Inch'Allah. Mets le cœur, s'il vous plaît. Oui, Mila, Fara. Mets le cœur, n'am partage. Les jimbolini kilo na mane manana de kliya. Hesu jenjo ko janjeni ambiba. Bo mama makini ha. Partagez, s'il vous plaît. Kilo na facile manana twa le jimbolo. Yona chatsonge manana twa le jimbolo. Mwenyezi Mungu narivukisha rumwetsino yavukishwa dzadzaha. Gojo nango bien sûr. Paka de mon mjini. Partagez, s'il vous plaît. Bien sûr. Hakika. Kana mtiti. Mzadze. Mais le cœur, s'il vous plaît, partagez le message. Watukufu garijao haruma ye message. Garjar mwambienie pourquoi rata le jimbolino. Haukaya ngasi haruma problemu abasari zambao. He sujet ijao abasa. Rahare jaja haruma sujet. Do mwambienie haukaya haina shughuli inunje mazamana. No wazaza hatu baada mjamanga. Gamfanyeza shughuli ikawabido wanahanyu waloma minori mdo wambie valori ya hema shughuli yano. Mdo wambie shatsuga mweda haruma sambusa. Mdo wambie shatsuga mweda haruma nyikumbi. Wakima vigila wakihashiri. Rahare jaja lo mwambia ni mna komunike mkiti tsoi ikaora nzajeli mwabe genjar mwe suje. Ya shughuli ya mze wa hangu ikaunguloze mwana hahe. Ikawa noa ili wapu harmo mji wanyuma milima harmo mbajini. Ikawa yemze wa hatu olo jula hele zina la Saidi Mahamud harmo mji wanyuma milima wa hembajini. Emrumshaha yo paramari Abdu Ali. Yetata wa hema na woyi yo upara Sabena Abdu Ali. Nana yembaba emrumsha wa tata ikawa yo jula hele zina la Hajimwinyi. Oide mbaba Hajimwinyi Sabena Abdu Ali. Nana yembaba dembaba nana ye tonto wabibi harusi ojula hele zina la Hajimwinyi. Yembaba bwana harusi ojula hele zina la Ibrahimu Mrwamungu. Yemzaza bwana harusi ojula hele zina la Eshata Mlara. Yaboho mwabiani inu shughuli kao ilo ile 11 Inch'Allah. Ikao le 11 Novembre izonje mazamana. Yabonga rijao mwelewe ya ukaya mzaze holo za yo aula. Mzaze hoida mashughuli ni yo aula.
ikawe shughuli joka ufanyisa le 11 Novembre yembaba bibi harusi Saidi Mahamud mzazayo hamba Mari Abdu Ali emanyanya mzazayo kao de ale la huyo kwanza mwana we tatawayo hamba Sabina Abdu Ali ye tonto wayo jula hele zina la Haji Mwinyi ikao weide mrumma wa tatawa yembaba wa bwana harusi yo jula hele zina la Ibrahimu Mramungu mzaza bwana harusi jula hele zina la Ishata Mlara yabori kao jarmambia ni kazi nunjema ikao ziliwe le 11 insha Allah Novembre harmwe la sali ya la Vistation ngeli jarmwe sujet ikawe bwana harusi bibi harusi yo jula hele zina la Anisi Saidi Mahamud Anisi Saidi Mahamud bwana harusi yo jula hele zina la Shafi Ibrahimu e maulida yaha yo bwatukufu gayo harma 10h ya hisarma midi yabo ya maulida special ikawa yote maulida kufanisha wanu kwa twanza watabishi wanu ikao ye wa ukumbi ngwandisao 15h ye shughuli ya hema na mshahatu ikao jula hele zina la Anisi Saidi Mahmud e bwana harusi yo jula hele zina la Shafi Ibrahim wazalihani ha harmo mji mtukufu wanyumamili mambajini kaungwa parao wanyumamili maoti pia ikao ye shughuli ngwarmwe la sali ya la Vistation ye mna lokali wa hobonti ikao rijohanza haina mwana mkomori hau yemba jini kamili hau kaya njema zamana izomru kaziranti kazivadingo rizihimili ya 100% rende rahimili ye mwana wa Hemze Saidi Mahamud ikao hamzaya weide mbaba hahe hapo armo mji mtukufu wa nyuma milima mbajini nana owano wa ili wa parmo mji mtukufu wa nyuma milima harmo mbajini ikao ye shughuli ngio le 11 Novembre 2023 watukufu wa Jamali Fungarjo harma messager haukaya wenji wajoula umuye mzaze ye mwinyi uzayo wana ikao woyimna mwana ya suve mzaza hai ikao amino ke mwana we hambanrabo ye mwana hambanrabo garombo Mwenyezi Mungu heze baraka za Mungu na mtume ritsende ataritia mna kalima wa shizungu haukaya abasari zamba o gasi en danger abolo kalma la shizungu boturamo yabo gasi haruma hatwar garanzora biwa komoron tipia wakehashir wajue ya ukaya abasari zamba he message désolé une minute abasari zambao he message raiparisa ikawe message hiyo ye communauté kamili ngarjoka harmatambu ika message inu garanzori yambe rifanya hata haini za ufanya ye mzaze ikao ye message inu yanzo imwaswili yaelewe yaelewe le plus vite possible ye mzaze we yajitsahe ya doji prepare haizo ikao ya jokoenda ndi ya uzisiwa izo ikao jokoenda ya uzisiwa haukaya woyi mwana ya suve mzaza hahe ya dunga mzaza hahe harme shughuli ikao ika juzi ye mwana woyi hende harmo iwa ukumbi mzazahe ya kaya harenge telefoni ya hahe hakausuve mzaza hahe walaikum salamu mtukufa kimradab hakausuve mzaza hahe hadungu mzaza hahe hata ya jadungo mrondo habalie video hende ho polisi hende haunese polisi hafitini ya mzaza hahe raidi mzaza hahe wa mrondo ya dunga wa mrondo wa 500 euro wa mrondo wa 500 euro ikawa wodo mrondo wa dede yabo karaba do mrondo wa dede garanzo mzaze wa yakaharmo mrondo wa dede ye mzaze wa yajijue haukemana hahe hasiyabo hamdungu pazapa hamfilme mrondo wa dede emana hahe hamfilme habalia ye video hendo polisi hende hafitini ya mzaze hahe
karitujua mzazi hasa haparo haukaya yojuzi haura hakajaparo sha hende hamfitinia ye mzazi ikaw hakarno mrondo wa dede omrondo wo haina hitwa 500 euro do wazibalia ye mwana hasuve mzazi hahe hata hawaswili mzazi hatuwe 500 euro hatlia habalie video ya mzazi hahe haibalia hoenda ho polisi eizwe mwana ya bahindri garujwa ya ukaya ye mwana habanrabo haukaya haba ukaya ngasina mfumo karijala mbahindri gasi watanu daminu wanashe wangu mama hangu mfumo huo gutsongo juha hende haruma sambusa hende haruma shuhuli na si kartsula hindu karjala tamba hindu weide mama hangu habale video haibali ya hondo polisi hende haiwonesa haivenua ye polisi waono ye mzaze waka ya mzaze ika woyo uyongu wa komori swafu wodo uko urongu wana maminuel hakanside nao hawababusa badala imwana hendo polisi waka mzaze mkomori ya kavala yani yaona zabarizila ya ishia zabarizila ya tso ujwaye mwana ola wando ya beza ya shemeza ya fanya message ya ripara ya rambia turam fanya message ya mzaze wo ya kaharmo mrondo wa dede eka shindi hajijua ya tsahowa ewana ani ya jiprepare jwa jokwenda ya uzise ya jibu haukaye mwana hende hamkli harma ajali haukaya nsu amini ukaya mzaza mwana gujura nsu wana hahe womfu wana wane wake kwa limbahi rupanda mfumo yabo mwana habanrabo wi masurkana nsu amini baike komori walo krizi bu masurkana mdaukana baraka baike komori walo krizi mdajura nsi mwana yatile panda une semaine izonrabo gerabe faransa njamba ukaya kabati ya negligence ya wazazi njamba kabati ya negligence ya wazazi mais à ce point yo demanda njamba ni wazazi hatu wanahanyo mwazawa na mdo wambia ye fasiri ya he kutuimu ye fasiri ya he mila wadojua die mananenda o haruma sambu sabo mwana e mananenda o haruma sambu sabo mwana ndawe gamju kwanza ni huloze ndibe mabani hangu yabo mtishanga ibazi numujo atako wazaze ngamjua nro je vanu vraiment ngabona damu no vanu wallahi na Mwenyezi Mungu na mdojo babanu gabuwana walo harmatinu walo na fikira za kizungu gabuwana wazalo harmatinu wazaza hao kwa tswa bali shikomori wazaza kwa tsuwa minile mila ya hatu kwa tsuwa mbia izabidi gabwa zaze wenjo hara urongozo wanao malahoni wanao wayane liberto mafuko nafanya zo wenzao namnaje mwana ikao hajuka unufarata mzaza ya mreti panda se ani une semaine yake kalimbaini zonrabo izo garjamba ngwalao normal ya madeli yabidi haukaya wana walohunu la plupart sisi wa komori wana hatu kwa lishweka doranzao haikuzia hai arrête d'appeler. Hey. O wanazala honu seraru wako hule heliabidi. Son si piasi tsolo le jina namba c'est la plupart. En pourcentage. Na junia lanku. Ha? De le juna namba c'est na junia lanku. Yonga rambula nao s'il vous plaît sambila nrabo da hukana baraka. Nemban sohole nembanku. Haumba steki nemba friti. O wana hatu sikardo wa hulia deluxe za shahula. Ya wansi jerji hadaya. Damana hamando ya balamza ya bali ya wana mdo joka ya bot sinduo basi. Sinduo basi. Ya bo hafitini ye communauté. Mwenyezi Mungu na rifave. Ya bo mwana wo ha balance ye communauté générale. Ya huwa Komoro. Ya bo la ili video hiyo. Yende ho komisaria. Ye moto beza kuhanyanya kamzaza haherangu gasi na mfumo kajala mbahindu wallahi daike de wanadamu watsona fami watsona tambamru wallahi kejajo kiri Komori mlatsile mbahindu
yabonga bo wanju ambao yabonga mjuo ukaya winji nyujulu hulona wananyuzo wanzao nyujwa wavaza izongo ikalo manzao nyujwa wahulia tout ce que vous voulez chaga mambo la plupart awe pourcentage inji rija jeritume o winjwa kubadari jeritume si wati kama na eka vazi wa luxe de luxe mwana kado huliwa a n'importe qui a n'importe shahula yo ubeli wa shitana keradi riti jihadai gamjokanga wako gato wana hao je sais gamjokanga wanrika wa huliwa na hao isho wanzao shaye mitsango yode mitsango yini dia tsonga rifanyomba nogo hukomor yabo mimi zuna kaza na menda hubonda ukana baraka imesajinu deja ilimete sonti pia en difficulté message kao ye mwana hafanya mbandu kwamba upeu yashindia dunge mzaza he harma ukumbi ya filme mzaza haya tu wakati mzaza haya kautoe mapesa haukaya wa mtsango huo wa mtsango wa 500 euro wa mlondo huo wazihu mongo mitano ye mwanenda ba ukaya na mangalie we mama hangu hende harma mashughuli hatu wa 500 euro hatu yavala nabo kartsula mbaye rugasina mfumo wa kamili ya rabbi yode manana tlale jibo la mzazi ane mporto keli mzazi ajuka ukaya mzazi na mangali abaga mjaba woma na mtiti uwe mineur yashida hunda strateji ya dunga mzaza haya di son filme hata mzaza haya toweye yezi umongo mitsanu ya zitli armale karto yashida hunda le courage hata yabalie video hata yende ho polisi yende ya ipresente ya ionese ya jeleze ya zigamanye mzaza haya awo mineur uwe mineur Nyezi Mungu narniki hatima njema haukano guhamadi zo zafanyishiha oui 500 euro c'est trop shanga joka ya hunu garenda ha mitsango wakomori na mkera dhibanyika mliwa zemaliza hanyu mazirenga mwenda mawa ha direct nyunji ha mitsango eze nyikumbizi nu mitsango eze shuhuli inu mitsango nana mitsango ya mbeli ya cotisation mzijoka yede hili hatura kansi unumanga ya wanju kwa jula umuye mzaze nonyoti pia ganyar mwa mitsango mtije mlihadaya mtitono mtsango wa homrondo wa 500 euro na mtona ya ukaya hata nyujwa unjari mwa mitsango ya 1000 euro zemaliza huwa na hanyu zuhendari mwa mitsango mtitone za mzaze hoi ritahena mnanda hukana baraka haba sarike makosia na mbuweze hanyu mdoele zowa na wadoju wa efasiri ya heze sambusa na mweze hanyo mdele zowa na efasiri ya ho ukumbi wi mama Marisof na mweze hanyo be mwana woi hafanya mbaru kwamba upeu haukaminga aminuka ya sevre gam aminuka ya sevre ya bwe mwana uo habilisiwa hau hamanipulewa yedi ya balance mzaza hai shanga mju ya ukaya manando. Désolé, parce que mon ami sur deux hésité. Une des lives yango. Alors, c'est lui qui va parler n'importe quoi, il va suivre ailleurs. Il va suivre ailleurs. Bon arrêt de lait, en tout cas, du fan ma fille, ça va me bloquer. Moi, j'ai pas besoin des abortis dans mon direct. J'ai besoin des gens sages. Une message, il en a des précautions. Haukaya yemwanawe haribata. Yemwanawe haribata. Haukanga mjukua na wazalor mwetsinu. Baikede mwana ulona 2 ans. Yo ujwa urenge telefone mzazahe hatotso. Yo ujwa urenge telefone mzazahe hatotso. Yo ujwa unjia mala unjia bwana zalaba baikenge na 6 à 7 ans. Waungo unankili. Shati ankili za maisha, ankili za fitna. Ankili za manipula, ankili za kizungu. Shama nazala komo la jindi la balasem. Nimre de nini. Finatu une tour, arrête de dire n'importe quoi.
parce que gamjukata wewe na mdesi ba hunu ngar viveo ngar sogwenshi ya mitango gade shu ya mitango na mdesi sinema zahani tijemri hada baka batu fanyo azia 5,000 euro ya nga 3,000 euro ya baka modona wa hau ya doye nyoti pia gamye shorma mitango al mwetino tijemdo mdonda ru sinema gafanyo van katsurambulana do ya parole wo msango o ma peso mshara heda yawa hau do ya parole ngama pesa hansoda honi ya nyitu ya rumia pia shaya pia nyunja harma mitsango gemvuku pamso fama bakati da sina nyunu manga yemdzadze mwana ende hambalance haya nyoti pia yemdzadze wo wape 500 euro nyoti pia mjarma misaga nyama mitsango minji yabona rombedu wa Mwenyezi Mungu arihifadhi bawe imana we hende harifitinia imana we hende harifitinia wenjwa hanyu wala hanyu nyikamdo warongoza nyikamsubuti mwado warongoza nyumona nziro ho warongoza gafanya mabon gamdodo wa mandu mabebe wala hanyu wafanya zo wanza hunu Faransa wo mdeyani wo mwesulteni konvu ani hamadeli wanza kamja paru subuti mabati jao nyikamwadabisha wana mwazaba nutisano wanazala Komori wazaza hangu na mwede mke ma vigilante mke waneda mwadola muhamorambua mdoambi wana hanyu heliatu renda hunu Faransa kaza nyumba mwao gamahao nyumba hasibabu mitango na mdoambi ya wadojua bai hadisinu yomana wei kajafiki na mzaza weche yodi manajua baye mzaze ya karmo mrondo wa dede ye shuhuli ya kaya juzi mrondo wa 500 euro na kenado toalia ya jwezo ajukwenda ya hambi alafu mwabenyo aneda mumlo yabo ya kozati de mzazo weche yabo nyoti pia ganjoka utundo yodi manamba ukaya na mfanye namna mke wanada mbuwezi twa mdojua babo abasa o wanahanyu gwajodo usiswa masuala homolikoli gwajodo tundo homolikoli yengolongo yehulihindi botasi yebo mtsana hulihindi yegodongo hulagute shemana we asubutambe ukaya même yaourt kaiti arme congélateur y a rien à manger arme congélateur car jana mbahindu pendant une semaine wo peu wo mana ya prepare les gamanye mzaza wo mana prepare les gamanye mzaza Chama na idata hundraye na mnamba ukaya ngasi watano olewa mes petits frères et mes petites sœurs, mes petites sœurs, olewa ils sont 4 en tout on est 5 à la maison subhanallah ngasi watano hodahoni karijala mbahindu panda mfumo wa kamili hayi hey Mwenyezi Mungu anaponesha est-ce que ils ont quoi différence manada muda jo ushida mbaka kalimba ndupada mfuma kamili ndo haumni usiku nzima kejajo kila mwensino gizo za ukaya non ma soeur Kala s'il vous plaît haina hali ya mzazenge wa peu kamfumo wa kamili mwana katsuhula ya rabbi haina hali kariti Komori ngasi hunu manga wajaza hangu na mdoji mefie ze shughuli zino na mdoji heli mwenda uharma ze shughuli leongo tomali wende wachuze shado jwa ukaya hoda honi gabomba hingu ya wapa sagabu mnikoni badu kwamba konsebu wajaza hangu leongo ndo harma shughuli shatundo wana hauka wana wenji watlauma lahoni wana wenji kwa tuma lahoni hasibabu de negligence ya hanyu Wendo hadidi Jamal Kobotura Kavamana. Gala mjumba mandoi. Nisi hapo ni mbloke ya dombe si mbloke. Botira Kavamana hini. Nkuni kabo mwana da mvulima wala hitima. Nkuni kabo nada wala hitima. Gami bano abi wa wazazangu wajifahamishe. Bo sinema. Gama mbo wazazangu warangeza prokosyo bo sinema. Bangabo maneda balase mzaza hae. Ikao hakarmo mrondo wa dede. Bango jodembe botira Kavamana bo sera. Comment t'encore pour que je te bloque? N'importe quoi, on a des mouvements. Hamawali hitima comme le Houjaoun. Au lieu de merci beaucoup, tu rames. Vous l'ambiance de Guamadi Zorke à jour. Rike Kosia Nezidjilio. Changwa Mobotura Kavamana. Vamanahin. Nyezi Mounar Ponesha, Shona de Mika vraiment. Watsubala Majunia Hitima comme le Hujamanga.
Oli hamba ukaya marahaba menji. Izo wamba o wazazi wake ma vigilante wake kosea. Ye mzazi wa ya di prepare hohenda. Shanga ya bongo fanyo commentaire fantôme. Na adresse fantôme bo cinéma. Wambi wazazi tukaya basa. Imwana wa ihari bata sonsi pia. Imwana wa ihari fitina sonsi pia. Inga mono video hamani ya balongo do polisi yenda ya oneha. Yenda ya oneha video. Liberté à maltraitance de quoi? Liberté à maltraitance de quoi? Est-ce que ça me wazazi doit traiter na wana hao? How saba wa protéger wana hao? How saba c'est impossible mlonge wa yamba manaka tulamba pendant une semaine. Ils ont rabouillé impossible. N'importe quoi. Ganya bonyo ti pianga rambulana. Homa na unihani. Nitso kajuma ula majuna bati. Na kuhu la plupart ya hani. Na steak. Ndo ya kwenda hule mwanahe, ya hule mwanahe tout ce qu'il faut. Hamadu wazungu. Hamadu wazungu. Jeli kanga mjukanga wazazi ohanzo wana hao. Waujo valelia mwana. Ofanya tuputu wabamo wana. Izo garzi juao. Garzi juao. Jeli kami uzamba. Shayi inunga si haruma tambu na problemu. Garambao ili wazazi atu mkema vigilant. Haukaya mwana kahumlele na yojibala shinyama. Heni mzaze mwana ya mbeli ye shikomori. Ya mwelezo mwana ya babu mwana ha. Gone nyumbara ya disa komori. Ilanja tsoda na alibwane dana waha. Valati njaruma mtsango. Vano ukumbi unu. Na henda nafanya. Vano mauda mjo kwanza nuhuloze. Gamjo hanzan liwa. Yode mana mimi na henda. C'est comme ça, s'il vous plaît. Vomie mdambi o wanahanyu. O wanahanyu wadojuwa. Bema na weyende ya balance mzaza hahe. Ijom kinshaka mzaze katsuma miyeze normali. Katsum benulia. Nasenga jokaza nyikubi ngizo ajali. Gajo hospital zabe ngizo ajali. Haukaba nze nyikumbi kaba ngizo nyikumbi za uhalali. Ekanaba uhalali hindri. Bwana harusi na bibi harusi nkwanzana oro jwamba. Oui, mashallah. Sasa nyikumbi zinji za trahison de zifanyishi hao. Zinyikumbi zinji za mariage arrangé de zifanyishi hao. Bwana harusi ngudungo nswabili bibi harusi. Harundo liberté totali. Ende arenge mroa. Yedi wana ramabia nikosi kwa leo tusukuwa mesaji. Maudu dimanche. Shanu mesaji urgent. Ikanga sina mzaza hatu. Rijohanza ya mzaze woi. Ya shinde ya jirambuwe. Ya karaha kajaparwa. Ya kahar mumrondo wa dede. Wa 500 euro. Ya mashuli ya juzi. Ya mzaze woi ya dojuwa. Ya kaha parwa izu ya jokahanza ende ya zambe. Hauka ya mzaze woi hasa haftular ma problemu. Natsindaye waeche. Rambuye polisi wao na ukumbi ya wazazi haini mriato wa 500 euro kodeni ya ibadia yenda yatri harmakie si wallahi na mnyezi mungu ya boga mjoka ya wabasasi kominote ngarjo utundo yode manana bekelo na rizidishe zenua daikade helilo ngarjo utundo. Mnyezi mungu na neki khatima njema aukaya mimi quand je suis là, je parle pour que Mwenyezi Mungu ahifadhi. Mwenyezi Mungu ahifadhi communauté. Yarihifadhi insha Allah. Zichange haini mgado jwa ukaya. Owana ngo très important aneze mariage hizo. Owana ngo très important aneze nyikumbi hizo. Wana wenji waranti wa malahon. Inu message ikao ya tsambaziwa. Ikao ye mzaze wikatsumju wa suraya. Ye mzaze mwenye problemu ino. Sha emanara ka uvumba wa mrondo ikao do yakaya. Ye wazazi wajipoze makestyo. Watundo wana. Wababuso wana. Maudu mruyo parwa ya juwe. Sha ye mwana ntsumju wa suraya. Mzazahe ntsumju wa suraya. Sha do mabianya ukaya hewa komore. Yabo ye mwana wei harizingamanya. Yabo ye mwana wei harima problemu soti pia. Yabwe mwana wei hatsongo garjodo tundo. Haukai haina mzazi au ni habali ya 500 euro. Olewa, yabali ya 500 euro. Gamwisha okaya DJ Saya saonesa okaya. Dede et présidente. De présidente
wahe yesha maisho gujoka urongoa haruma live ya DJ Sai yabodo mwambia ni bwa tukufu na mkema vigila Mwenyezi Mungu ya jailo kai hadisi ya mwana woi keja waswili bahano insha Allah au kakaido anzai waswili ye polisi wa unomrondo wa huwa komori yaboga mjo ya ukaya haini mzazi yamba hatu wa 500 euro yabonga mjo karumatambu he video ya mwana woi yamba hende haionesa hau hende hafitini ya mzaza hai Mwenyezi Mungu na hifadhi wa Komoro ntipia ya hifadhi haso ntipia wa usiku wa leo DJ Sai gujweheza ye president wa he omrondo unu ya rongowe shado mwambiani ya ukaya watukufu c'est vrai ngabo manque de communication entre ya ho wazazi na wana aukaya mimi ngabo usiku nendadaho ni ya mzazi ya nipara mbaba he mwana hakavala mzazi hakayabo sende tikansi mobadani e mwana ula jana mbia c'est qui lui regarde manque de respect hausisa mzazi c'est qui lui mbaba he mwambia est-ce que ça te concerne Ripara invité on est avec lui on parle avec lui est-ce que c'est obligé ou Dieu me pose des questions comme si c'est ta maison et moi non je veux savoir c'est qui lui je te le jure. Et quand il a sharia ishafaransa ikao sharia ikao joka mbungu dongo wa tsambaza zensaya. Haukawo watabesa muharma urongo wa la plupart ya njamba pia la plupart ya bahienda tambia mama hukaya bazi na juharma shairi shango. Banatsi katarma shairi shahi. Ikao tinarmwe kana pede shairi ikao ya ule shahula alafu muna katibala ya uzisa sekili mzaza hambe yewe Henry ano je vais savoir sekili timwangalia sababu ya joji sababu alambe yesha vraiment bahana bia vazile jua ma shairi shangu jua mtazamba bano gona problem mama na jua ma shairi shangu ika oblige ni jua ma shairi na kansar mwe kanape na magare ujeuri ya manduo ujeuri hin ngabo usiku makati na kaudopo wandu zenyile esale ndo kafir na kane boulevard national gabo mnamotlo balwani mzazahi jeli mpezenyile hanklamaro uso sisi kitu muhata wallahi kamzazahi gaja kabala jokati msasanya utimru au timreme ba mzazahi kajamre mapi. Non, ça se fait pas. Faut pas cracher tonton, c'est pas bien. Yeah, c'est me putain. Et kakuja kaban, c'est m'embête de saber. Kakuja kaban. Je qui m'en a ou timbre même ye hontani. Han kliamar. Attention, tika boulevard national, armé parc ya boulevard national. Gabom namana ya wam namana shohem titi namana msha peu akana 8 à 9 ans. Sende bala gamom kose devant mzamba. Wendo wewe. J'ai pas peur de toi. Adusoni menace. Ça va, aïe. Ça, c'est le retombé. Tu parles sa balle perdue. Y'a mon kawo hani attaqué. Deva wazazi wa Komoro na wamna manamshe wa 8 ans. Hani met en place ni hangu. Hani shangaza. Hani boule maso comme ça. Ça va, subhanallah. Y'a voga wazama benya ukaya. Narijadidishe wake communication haruma ze famille wake communication somowana banyu wazaza kubdo unufaransa gam neglige wananyu kam sutundu wananyu ba hata mahadisi kam mswadisi na nyinao ba hata upia nyika waraproche wapi yabonga bajwa botolo wahangu ya upia yabonjamba pia hani ni mlongoza wangu jijuo ni wazazi mregeza shuhudi mzihansi armaza sprizanyu mdiwazo ulanga na ulezi Emanu wanahanyo wenji wenda hata wajua hanzi ya watouzi wana na komportomambi wenji wadungao mwedo mwina uhuzabange izozo ntipi ya buwazaze gam neglige wana wanahanyo gamta wao shuhuli na shuhuli mwede mrato wana wao che mzaze ngorantre Olewa, mzazi wa ye, guro wenda mashughuli ukumbi hata 23 heures na minuit, hajabala,
ye mwana ngujiundu haruha hende zahe hadungu wanzani wahe halale wakati wanzao ya pas de communication wazaza hangu najadidishe communication najadidishe communication na mwambio wana ifasira heze shughuli zini na mwambio wana ifasira heze nyikumbi bimano wana wanuende wa mvumbua ni homo polisi wa bonjour kinaza dabwika ukabati communication sheke mwana wa ina hali haka hadisi na mzaza hai nguma mbio vanuze sambusa nenda oho wenda we maudunga njoliwa wallahi mwana woka jajoenda enda fitine mzaza hai she mwana yamba hari haji prepare ha filme mzazi hadungo ukumbi mzazi hatu wakati mzazi hatu yema pesa hasiva la habale video hendo polisi da mio polisi kawe mama hangu gono gasi na yun semeni karjala mbayen karsodu lambandria la tuif na mi gam amini kai zonrabo gam josputina be kai zonrabo mwana haban rabo gono komori mbatu jo ici ani voilo tambu voilo crise mbatu jo fanya 2 jours ye mwana ki kalimbani ngena be faransa hayi alafu gabana da majos mutombe kano mwana u hamba koli haban rabo ye mwana haban rabo yabona rifanye wanda hukana baraka ye communication iki hawinji chason si pia narkema vigila ba waba sanga jo contrôler wa 100% garjo contrôler wa haku na haini mwanadamu tujoji komia jimarusa à partir de maintenant là que je parle na mparoa na mketi danyi nao haruma ze kanape muwaeleze yefasila heze shughuli yefasilia mitango buwa na hanyu muwadelese gwajendao kwa tuji kamtua tunda mdungu shughuli kamtua filiha nao mitango minji ikao nyumba mtogeda mweziwaha zinji za hao songo ula zulo mahurabu s'il vous plaît niminga mwambo kaya ntu amini wana wangu alaumba hindu shangabo wana wa manipulwa aux esprits ngabo wana ikawa menyoze akili ili hautuwazazi wa hao wa wazaya harumatambu nanda ni wazazi na mdojo ukaya ngani ma responsable na henyu zona hanyu wajo ufanya haukaya mana gena besoin ya communication o wana wazala wanu ikawa satumizi 11 kwa japani sa communication depuis âge de 5 ans 5 à 6 ans au wakati lo kwa mwishiani au kwa kana besoin ya hanyu wakati wa maman laisse-moi tranquille maman c'est ma vie maman arrête tu parles trop izo dizo wana comme jibuni wakati kao muhomo wabele harmoniza njema Mwenyezi Mungu narniki khatima njema ya jailenyu wazaza hatonda hukana baraka ya jailenyu wazaza hatonda hukana baraka ye message ni mtsirenge ala le sheikh si parumambia ni ya ukaya abahanga bonamna gwadongo mpara ni masihu wamkrani harma piège na walanda hemru mahongabo ah je suis sécurité sociale par exemple ou je suis son ami je lui cherche emru mahongabo ungevano emru meha jusa wakati la wa confirme ka wakuti femme swali wa hujilia Mwenyezi Mungu naniki khatima njema wazaza hangu mdojo ukaya eke video ino 100% giyo reyeli 100% ye polisi wa iwono izokweli ya bongasi harumatambu si communautage komora haukaya ya wavasa ngarjo utundwa hana viibu ngarjo utsawa hama mrutsawa viibu haukaya ye mwana woi ya boha prepare ya sisemsenje ya zigamanya mzaza hahe na boha zingamanya sonsi pia ya boha zigamanya sonsi pia Mwenyezi Mungu nalipwene shari shaho wana watwele wakaya mzazi Mwenyezi Mungu nalipwene shari shaho wana ikao walo ma perturbe esprits dekango ma perturbe c'est à cause de vous hasibabu da nyi wazaze he negligence yanyu no wana na baada kama mrotio wana wojenda mlungu shughuli nanyi kumbi kamtufikiri haukanga amino ya ukaya ya baba sanga joka harumatambu ekaido hanza 100% ye video ino mwana we c'est vrai yamba haifanya
yabo deja ngasarma problemu nabo wetimana mtiti ekakweli yekange na kenza haifanya yabo ye shetani yekange na siza haifanya yabo ye shetani yekange na 18 haifanya yabo ye shetani haukange jakabidi ambaye ya filme mzaza hahe hata ya mbalenda onese polisika weima mahangu ngasi na mfumo karjala mbahinru au congélateur y a rien au frigo même yaourtu yabo mwana wa peu weima shetani na nanyi na mzitunde baba mwana weihapiwa ya jadhulumu mzaza hahe na singajo ya ukaya likansi ha mitsango harmontsino ngajorenga apelizara aiza wazaze ikaunga mjo para harmoni numero normali ya turamu yabo désolé nyimlo TikTok gamjo hausiu shaga mlongoze apelizaho wazaze ukawandwa dongo para garangoze apelizaho wazaze waleo Facebook wadunga turamu ili lishezera aizao haukaya c'est pas facile wallah ça c'est pas facile yabo communauté isa fitiniwa e mwana woi hende hartlarma ajali nana hatlamzaza harma ajali mungai jali mzazi woi yavuke kamgwa benze heze baraka za mguna mtume inu apeli ya jabano na misi na ujawilanga mpaka tikupe Salamu alaikum. Salama mama. Arangu juzi le buwoli nu likansi shango joka simageri. Inshallah. Gamo ata mama ata Rama mejan sorongo gamto numero au kabongi na mdunge direct kati miziga maniso para 07 73 90 17 54 07 73 90 17 54 07 73 90 17 54 na manzie yao 07 73 90 17 54 rongo wa mama mtukufu amushukurio na tlambi bari hadishinga wengi yabo ajushukuria ukana izo fanyao kazi kinyangu nongo zifanya izo fanyao rengo risko nongo zifanyo hamiezi Mungu zifanyo hamiezi Mungu ezela kia bona damu dojoona izo fanyao shetkanza ni nongo zuwandu warishiria yabo kana dino kazi tajiri leo bali leo dabu aluze media alaikum salam alaikum Chati javanu bochuram en 86 javanu kifanyie bakimana basi ngabo mtate muhamahame yare ngawana ikawa dunia pika vijua shauri ukauza kazi media wangu wezi nongona wawangu wa nusu kazijua haringewana komo akana wana kukari hodani basi wana kukari wala akawala mele kirka gamushia na balabuli wa mapesa wono wana wala kwa jaka ulabute wana wala kwa jaka ataguto kwa atabai ani hawarengi shaula wananya yajatu mapesa wana wala kilikulu wakausiwa wauzisiwa wambokana siunga ubu mzazi hapa mzazavu hawana pia ngamjonika anekdoti ya saya tika beldome residence trombiere ni bayo mwana mangu ya hula ni waje yayo ngabo mzazi ngabo turi lowe yabo basi mzazi ufanya hazi na ngurusa si hata kunari sio baraka na mdume msijua wanaka ujunda likoli walidondo wale kuli hata kwa sura likoli hata mafujwa leo isikula wa pare polisi le polisi jaile kwa ndo likoli wale koli wale ndo likoli wabali wa ndo ndo iliteza ndo ni kagute watoto wao wadoje rapo ni baisa gute jao kwa basi c'était en 2000 c'était en 2003 quelque chose comme ça basi wabali wa ndo na kutuwala wabali wa ndo ni polisi wabali wende waliwaambia wa polisi kuna warike kaseti ya kamua to wakaseti hata ambakana gore kaseti ino ye polisi wanchi ya wamu angalia kama sasa akabaendo frigo kali kuti ani wala kama tsoole ngabo date comme d'habitude wa komori wanchi yode wa kufanya na sirio za baadhi ya shughuli chabala ya watu kabazi watoto wale mu hakana keza woja uredi alikuwa no hakana kreza waba alitoa kaseti hanike polisi ambakana na msimu de mwangalie ngamiwa mapesa mtazatu kufanywa hazi mtazatu kufanywa hazi mama tu uredi mapesa yanu akileta jabana ujile mapesa pia la uweze mwana mae komori na vonga mwana ngarila una inga rivao na hii hata ngabida ule kwa tutungwa na ule kuje liva yao na wake communication ya hatu na sino wana
kavati mkomo lulo vanu watu akina maisha ifu ya jaruma mnamsango shena ndo angalia zimanya esko zimanya lo nizo ga jonsongeza jaruma msango wa 500 euro na wojo wa 100 euro fanya namna hiyo parce que communication kaiti mblando kana boma atu wanangu wa husi ndo kana ni mvune data mnamsango mwana ndo kana na pesa ngam mjodotia continue ya chef du mois hadi saa mois de juin TDI chaque 30 centimes jaruma mnamsango bado josongeza ufanye mna project kabati kumorusi haruma mnamsango wa shashi baishi wa 100 euro baishi wa 50 euro nduna delezo wana mato vanu ngamuruzi haruma mnamsango anaenda kama mnamsango inga mona kwa hunti do hatu komorige bidyo kina mbanyo ba yakambe komorige dolala jwani mwandu vanu ngo kufuna fulani vanu ngama zimagde mwanamme ucheulole ngono kaulola yavunga mjisajwa bangu kuna shida unde makisa huwa weche mwanamshe mjo kaulola mwa mazenjeni utabusi na wake communication parce que communication kaisi de pousser wana wende wa bene photo kwa yemdumena kanaye hakate comme akapara armaje l'école l'école parce qu'on va signaler aussi mwanangu dole kuli wotati wabwa hadi mbochura mzoa wakati kama walo mkiwa akamzijua shamguna mbadini waje mboa watu macho bashinga mwanzwa wazware ndio mkwani watu masoni wabayo kwa mezo tijeza kudi ngono ukana dukashe sharma mitango tapi pour bono mwanangu dole kuli wotati ngutso ngusi wole koli rikala sabini wakati ule sabini ile koli wajana system hana mtu akawishina sabini wakati ngo jodite mwani wajana system wadoni kwa watoto petit déjeuner wotati kao dele koli mwanangu dele kuli ngutsomo basiko balaka jana nga petit déjeuner bono na ridoe da kiasi ridoe zo wana parce que mimi hatemrumia ulola nikangofanya ngo kaja wele zaidi yafanyao wecho mananaye donc ridoe zo wana kana banje maisha bamuti lora zaliwa banu mana na mzala hunu ndo azungu na kuna jana mzaji ni hunu shabali komori banywa komori maluka zoreje mu hatu banu sinilo kilima huru limiziwa banga kwangu akabushima limiziwa ndio na mbato maya ndio kana mnashano komori ndio kana bayiba ndio la mwele si basi c'est moyen ndio angalia c'est moyen ndio ni est-ce que c'est moyen le ni donc ajoni permettre ndiarma msango wa 500 euros parce que après maintenant il y a baga boka kajala mbaye ndio une semaine c'est pas vrai il y a beaucoup de maile na base kazi tumjivia wambio kama kana janemar ya vuma na mtiti ulomanga utaho ya uto utaho je fruit utaho je gute gavana ulo tijubani mutira moto gwa gute yofana na hindini shago maile na base gavana wenda wa rumaze zikantino kwa suki hule shahula parce que kwa jafara shono mala unia au kwa special ndini wenda watu wa mala kantino wa hata zaya wenzao parce que waje ngabo mwana yani kwa epinar wakabla epinar wole goli mwana mjua wao mzangu karibu nami mazani wangu hambia hajaka urambia madonner les épinards mais j'ai dit je mange pas parce qu'il y a pas de riz chez nous on mange ça hani hatukana balala madaba ya mtu jela na maende donc wana na hifa na mwanangu mtiti bochura mjutana le koli wajama docteur wajaka wangalia ba le koli sixième balanga ma santé sociale gavoye scolaire gavoye antipia kwa musa est-ce que tu es bien à la maison la dit je suis bien à la maison est-ce que tu as ta chambre toute seule hamaka ninasema kana hakuanga ndabo mbuka ndabo tu ta chambre toute seule parce que ni bana hizo ngazi gotiti yako unaenda chini za unaumwa na mahabo yabuka obligé la mimi na we usiona mume shanga bi wana maongo juko ndima ngujo dalili haraka ngujo reke shamba hizo pia makesi au disi wao bono na fanye jitihadi ndo hadi sina wana nizo wajanizi ya kwa basa hiyo na wakimalezi na yongeri la lele komori ikawa jambo da honi na basi wadokana wao ndio kazi ya uso wenzao unakuja maushi hizo rabao kama na haja wajambo da unyanga ulie mwangi wana ukana na mizani ushambro ni hanu sangardi exposé hapo so ni mo wana mais le cœur s'il vous plaît Dari exposé au sababu mwana mwangi mwana ukana nzao ushambro ni parce que ça rango mtiti parce que ça te regarde kama jambo wangu mbuka jao salon parce que mbi akamjanioni ni mzangu mzemeli kamati malezi mbabangu juende wazini mgaja juende azina mbuta tata kwa magharibi mbaba juala wazini za hiyo klasi wana wajiundu katina malezi kasuni kwa na malezi wana wapotea hapa sasa ngwa juri funga pia sila ubwa kwa si utaona haja zilizo sila ubwa kwa sila we active basi yako seyel hanabiokana na tunaweka na livre acha tukagua kwa jina
ngasa ero uruti haruma ye livro a sanga ngani haruma eri sanga mwishiwa mishi tinam jausia aunga wan sangoni basi jinu pia bosira jinu pia wangu wasi yada jinu pia wazi juwao kwa kongo masa sociali pia wazi juwao wadunga waridunga haruma je kumbi zeza haburi bayao ye mapesa ya na zao Mungu waishiwa heche mwezo haruma erisa ndi hapa kana msegi omweje bansi na tushiloliva amina zaya ndashida nafanya Mungu fulani hani kwa kike jari keshahula wahuri haruma je kumbi pia bosira wami ya basi pia ngakisime wawe masa sociali wao hizo Masa lingua zambao, anachukua kule Comoria, amwe mashuli mfanya una pesa, mapesa, de l'argent, des billets, vous jetez comme ça, et vous venez après pleurer parce que les enfants ils sont pas mangés. Donc on a tient na habisi na sino wana, lakini ngotuwa mwana vyangu katonda vyangu na ikabati mchwa hiki sababu msango, kabati mjoge shida ngima pesa, ya jamu koje kwa kosu. Balwa kati wa jamu msango eti diwa kutwa tulile kezo, ngokona nzaya. Chakuna ujana wa msango kana unike. Shika mtamu makosi vieha, ujala no, amdona bona lele basi kwa ni mjobangu ni mmoja au mjobangu ni mmoja au na ndongo fulani. Yule ile shiso kitashanga mwe da. Hizi maizatu ndio maana huo hafanya naye shengeni zaka na mahadisi nene haya kaulwa ileza mshauri kama na huo jenda kwa tabia mali zibadilika hiyo shetani donc izeni bado kuna kazani ile vyao mbona usaidie parce que wajoringa vwadi wa masoni waambia hapo tijao ukiomba kana hizo za Mungu fanya naye kabati mbuti haruma mtango daishe wa satero au sikatero pia hata mimi umefamsel ndio amishe niliona maana nilikuwa RSA niliona maana mzima amashajo msonji yangu na mtango wa satero si hada ya nafsi sabene damu ndio za kuliko tujie da wanzao watu ekashia bale kama damu abiesa sibuziaje haye yaumba sote hadare ne mu yakausomila mbuma byo kana halibangu ufanye ekakoja zifanya yaumba sote hadare ne jikaka jazifanya yuko kama kilini amunge mbuna mkeka msabidisha wao. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup maman ngamjo jopara ni mwabaki shado mwabia nyaukaya c'est la vérité wana wenji walo banu wajuha walo mazetwani ye mwana yaranti mzaza hai hawenda fitina mzaza hai wo mwana ulo mwema gari la umo wadzaze wa neglijo wana haukaheni helo wana walio waongwa wapeo ani waongwa bali wao na hiyo wadzaze kwa neglijo shanga wana mazetwani mtidwaze kagabwana wenji walo hunu walo na 15 walo na 14 watsawonde foyer wonde wadofura banke na ulada na wanaume alafusi mwanzo mdaba kamtsina gabwana tsuma zetwani gabwana walo mazetwani armetsino gasida sina wana wanga mkamchoshelea en 2022 message naifanya ya wana washo waili wana wakoma wa age de 17 ans wenda wadoba kibeldome wakadona wahindi wakaudohuza alafu mkamchoka kama tsona mazetwani vanunga walelo wangamiziwa one societe kama nzo mdojua ngabo walelo wangamiziwa one societe no wanzani owanzani kwa manipilo ngwa onao ye vie sociale watate wenji wana hawa wasomesao waonkozao waeleza watukili waelewa yabona mdolo kagabwana mazetwani kwa fonga garonu wana hanyu nyinje helia hawa wenji hawa nsho hunumanga garonu wana hanyu wenji hawa ili watongo uchibalia garonu na sho wenji sha upandwa he negligence ho wazaze yonga jo kubali yakuwa wazazo wenji kabati communication kwa tswa disizo wana kwa tutundo wana yeye erreur ya ho wazaze ngajombe ukaya ganyi maparto shamtida zakagani na wana luma zetani almonsino ndio zakarfanya video ata mtukufu ndio zakarfanya video ya wana wenji mwana ya wala yapo yambia yenda ya kawa mbabahe wa kabu na mzazaho da wa mgamlo jizo da unambia mbabahe kabukaya gamjoonesa je vais te montrer mbabahe kabuka tsole wengu jonesa mjofanya ye masihu yala hapare police mbabahe ngwanjilo fukoni hantoshaya na badede wakati nda yarengo arejezo hoda honi habia mbabahe kabu hikangu jomonesa ndizo police wa jabo klasi hoda hunula rumu mango ye mrumshi habua ye mbaba ye polisi njia ye mwana avwamba oui c'est mon beau-père hanjia hunwa janzingara tantoshai na zila nrabo zila mabe kujomonesa e shaka utsonga mbaba yafungulwa hinga shaka utsonga mbaba yafungulwa ye motola haziadisiza manzano he e manzano he haziarajis hamba c'est pas vrai goshele yobo papa hao e hadisiti yamba vano ye manzano he hambia ani hakambia manzano non je voulais lui montrer skanzani monesa ukaya ganjo monesa Chaizonga boli m'a pas touché.
Et moi, disant, quoi, c'est vrai? Ton père, il t'a pas touché? Oui, il m'a pas touché. Mais je voulais lui montrer. Au-delà, ils sont posés ma souala. Hama enregistre. Harengue, ya enregistrement. Haile ya mzaze. Mzaza bala enregistrement. Hende hula. Yende yishilo. Rakola de motula de alongo. Mbaba hadi berewa. Alafu na mdojo kagani na mazeto ni nusiani. Gamushilo mtukufu. Kanabera. Assalamu alaikum. Butura izoko eliuza mbao. Ezi mgongo joristiri. Nezenzaza haki ya ristiri noana. Registiri si wadzaze. Daizo kweli nga wabiraundo ngozinji. Harumwensi inu. Udore swami ya restiri. Haswa nda si wadzaze. Ganu si wadzaze. Si uchilia zinji. Yonga una haki. Yesu jenja wa ina ishiliando mufaume. Chati shambarizo mama tutaveri. Yesuje woyi mwana. Ikao. Wakashughuli juzi uno Marseille. Yamba hasihi yabo. Hende halungu mzaza alisom filme. Hata wakati mzaza yakautlema pesa harmale kiesi. Na uo mrondo wa wanrikao. Wauto wa ina sensa ero. Ya wabate ile wambari. Botura banu zirangamizao. Banu si wadzaze. Garidu wao. Reliwa wanahatu lezila za mama kwa chuka na gute mwana wendolikoli katuva jabani hahe utahoyepera ya Nike utahoyepera ya Adidasi utahoja utahongoza marki vanule onde zila zao ngebidi wangu wakenti wa waleze ukenti uyelezo wana uyelewa botura mema na hangu hajo haka utahankamwe karuma presque 400 euro tamba amini sina ushida moi je travaille pas. Eka wangalia shati wana hata tinditi mbengia ya 200 euro. Amba merci mama. Parce que balangu timweleza kwa wananyuwa unolikolo koleji. Waleza saa yangezangu jini hao. Zila hata 50 euro. Shak nesongo huja fo mark. Timweleza ngo haile wambari. Parce que vanu harume ajara habo tura mwa partir ya 11 à 12 aka usondo koleji. Lande sari kozao. Lande sari kozao shakartina shua. Parce que ngebidi ule wana babuka rahonda kana ngwazo ukanda 600% sha umwena swamba rudosa nyambari oliwanda rulifanya mbili chati wazazi ngasongoju harengeri tema kukashira ule magauni riteze sapu renzatu nende ruda banye mapesa rihencho wana hata gute kwa kijosho hindi ya urtu kwa kijosho hindi ndahirwa hula hata cordo bleu tout ça kwa kuja isho hindi chade makarto ya mada wane ma mishia rengerwa fenye matabata wazo ya helila maunungwa wazodori Naudungwa tu subise zila parce que zila ngwa mangwa subise o naudungwa ndo so hao ndo toka undaze ze konsekansi. Oui. Parce que leo mbavuruza mwana yabo mwana wadiza ngurengudaho hamaula gwa mana. Ngo mvuriza henza hata mswabili arungu gwa mashule mashula tungo wana bwazaze. Inga miwungu kwa mwangu ndea. Alaikum salam wa rahmatullahi. Kwa mafuta meshula hangu wana hangu. Kabati mbugu manga yani yo mashughuli haujao. Karungwa komori ngargo zifanya karuza umbi wa shahoro hondani ni vuruzo wana halafu yombo na mukana yabwe mwana uwo izo ndizo yaonao abumzazahi katufanya mbandongo haukartujua na ye mwana nguonwe na pesa menji yao ndo yasitaki yonde maana rufao basho wana nizlaza ukartuka nsira hadisi zo wana kabanuja haujau rawaeleza ime mwana hangu mtitinge na witanu kentiti wamia ule mwanamshe wona tajuzu kana misho mama tu regarde turam kimchomuza na c'est ton fiancé kwa il rigole ça c'est ton fiancé turam womaliza alafu alisotea il rigole bon c'est pour ça que tu regardes tout le temps il dit oui ma fille parce qu'il dit la vérité Njomele zahiri la saila hakanti haja kanti mwisho ama moi je comprends rien ça mais il faut mieux comprendre parce que chez nous il faut écouter ça parce que à l'endemain quand tu commences les bêtises je vais l'appeler pour quand il t'appelle pour te basser pour te bon j'ai dit oui j'ai dit il est comme les grands frères tu connais les séries des grands frères il a dit oui maman j'ai dit j'appelle Touramou il est à Marseille mais je l'appelle pour monter à Paris wode mna mwana ulona wita wode na komanda juzi wewe bali akansi yabo haisha moi je comprends ça mais faut inishilia baiti wa parao nti samba haina maana utotoro shingazija kanaenda Komori ina kumdala kwenda Komori mashallah halafu yobe bado nango ukana
Mwenyezi Mungu na hubariki ambarikini bendo bahani wanua muwe macho. Sisi wazazi na rizie rijua kana unjua mtangoni wa sensairo unu shabala abahainuze kursu. Sensairo kestu hutosha kursu. Kestu hutosha ze gute za mwizi za mwana. Nuhale sensairo ka ujaze gute za uwana. Wale. Abahake tutosha njoshi amba ukana botura mwana sensairo mtusha gute za wana. Izo ndabo minga mina wana waneke suntosha. Basome mpango mbele kulibota si kwa tukirwa la sereyali. Wanzo walele ezegute wanoye juru wanoye zeyo opune sijihindri. Yabo ndoka unda na pesa na mbene mwondo na timize nyugana ni sandao. Mtina uihundra. Basome tutahu wana maudu desila za mzazi njeni pero polisi. Ha? Halafu yondi zo namba ukana na rikarazi mwazazi. Rimeuheze mashughuli zinu kambungondo yake senkatiero shabala usahura saero ya hemana umhansi zange uruha. Mais le cœur s'il vous plaît. Usahura na zimbu uhansi bebano na hatuanu yode mana warisitini u paso kwa chona ndongo ngono mananya havaya nkabwa ya senkatiero ila beske wahidi wala ila 30 na senkanti chabo wauna likoli abo sideru hula hali paso za hatu hunu wakanu za masarata ngejoka 2 na 4 na bala wauna muhidi habaili wahula ya 30 ya viazao bayengu taho yake hamandaye yabona rijua mwazaze ruangalia mweza internet ngadoshi na rurejoka rahisi basonde mano wana hatu wa shapewo wa rohao na urisitini warenda sihindu basonde we mwana udona 3 Nike ya 2 roha katsairo ntushilo mnika te normali ngujo atake zirwaji banakariwanika maunu ngwazo wilaumu twamba hata mwana hangu ulona wita unge na telefoni nadani hangu unde ya miwanda no yonjamnika yafanya ndongo ushatimnika ni mpare hauya kenzondani ya juwe miwunda tilofu inangalia kamu kwende sanimi haujau izira pia ngamsongosa hao wana wasoda kondani shabu ngabwe njuwa mde yao msinamba hindu botura msabisa mbanyu data wake jahisa samba jemanfu kwa wana hangu wa huwa ngwa jonda wa itimi zikawa umiwa kanja umiwa ya muda halafu na rehensi mwazazi rangalie naendezi hasani za hatu na umure hisa wanda uranzo wajo warizihe na buka kartuwa ndike mbari rawanikesha hatu na wabada unda komori tena na ruwa balio wana huenda komori tutuhanzi kakartu dada wana bakarati mashuhuli nono kawani wa unomu hatu wa uhindini wana hangu ena sautu amba kwa nzondo komori baba bahai nukartula bayi nukarjionda lanzo miluhoho wasawa zuya yabonja madami na rijuhe robelo wana bayode mana maudu unaturahu wana umsindiha ushawo ona ula kwa na umsindiha chagwa kujoka wanu do muhatu bashika sinamba hindi shado muhatu halafu rihensi yemba ya urtu shaba hobo turamu kweli ngehisu haraka saujo hule mnapake hukia hawaidi kutufanya mfumo ngwa atatumili abalangu alo kantini ilade masihu changwa songo una warenga wazito mivuvuni watamula chaka sina shua yomirifanye pasona sarmanti za shonga sarmanti itaho imanipilo wana bamenti inu yo manipilo wana wa warende kabalangu una balangu na adui c'est vrai alafu na rduesi wadaze rinale shetani ruangalie zenyu kumile obo mbaba yende fomotinu yabo mzaze nende fomotija uno yadaki chati choju haso sipia tieze pointereza po kumbini rivuruzo wanabala nono na rihawe mbari si wazaze reshede mtuma mgwa hatu baba ni hayasa ya hatu inu na rininomu hatu kamgwa renze hunu inu pleziri chale mbaba nendeleo mzaze ende maudu rinwele wahelinu omwesa ilo wana kwa na urivira ikawa ndi wamba gwafanyao shawo iyo volonte ya hawo chakwa na handa unavu malezi kakarja una mzazi au karja una mbada au karja una jao omwe abwesa hiyo harengeshwa yahe ngufanyo cheka kwa turiona ukartuwaona kwa tia mkarsina mzaza wakonziani hawako tarajani hawake imo izo pia ngezijire uboturamu halafu si wazazi raza ya rakunza na rishele Mwenyezi Mungu rishele mbaya hatu rishele zenzaza hatu ridohenda hambari ekale umbunge na saero nzima yabona ziyokulu parce saero yo même pas 2 semaines une semaine ketu utoshaze kursu ngezelo haraka nao ziheye zilupia bahazi heya rilo charge mbabe watoto
baba miembatse inu ne maele ne nkuhinu ndo hata wa nerve yabo na roshanze mbari hambari ha na ulu watijohenda wando rifitiniho tuangalie mna mwanao yabubu hakana ngo zahe yonde mana ya unamzazahe yende harumwe ya saya ya chapeo na yeye mwana fanya raji fanya hivi watu wenzahe mwana na riswami chana sisi wazazi na rishaje oloka na baraka rijui kama wana wane na ribo mnaria ni wana wanu chayabo te exagere uliwoni liro na ndengeki wa sayero nje mtangoni kashwa bahai vingi yo sheri ni hete sayero ni wasenyo wana kursu hauna mwana utaomba hindu ndenge ni mhulie sababu hizo le problemu wana wanu watori amini basi Mungu tawambeza kweli bashonga ngwa umemenje na pesa rirehomo hatu yemenje ribe harmaza nyukuli haina uzoja komori ngarparwa ori harakarika hamale yanilwa katugo hamano ifogo hamanda vino bashoka katuondano wato zibande baranga sina banki rirengao kabala kwa tujua mpaka wajahunu nduambu ai badi bala mkautabiha chakwa tujua ifogo hamanda rino bashoka katuondano wasogorenda heliyo baho wana werani hamadelenka werani ha jauma udonde uhenjira ani wabadai waone ya utu na udonde bala wabadai waone mna ikunu no darkerazo oloka babo si wazazi rijironge ze shoti ikambuka tina ye 200 euro hawe 300 euro ya duaka kudalo 50 euro nukundini ente 250 hau yarenge 50 euro hulele gauni lwa haka liti ifo gauni la 300 euro na 200 euro yabwe mwanangu doka umfanya na ribunguze mbari za ndongo zinu na mwanangu yafanya hiyo raji hiyo kapsujweza kauvira chana ruendele watoto hawa na hatu waombia waeleza wadorele wambari wanamba wazaza hangu rielewana ngamjoswa meka tirongwa na ishana rangalo wana baindetwa mahatu ya maudu indetwa maya hatu ya maudu lewe kaijardo waeleza baungwa genda mwendo waelewe atisojuha ukananga rengo ze 200 euro ni 300 euro nera vurize njerikete samedi dimanche wana kwa sula bahendo yoti haki wazazi haura mina repema ele rwanike ama iyo maile na madaba wale yabo wela maile na madaba leo umndu kujojo wamba ukana bua wakujopa maile na madaba leo kujojo ukaya na unuka basi hata sukari ngarujo hula izo kiembu zo ndike mwana chapa tous les jours au pas tout le temps eke wakati wanungu ndo mwendo walemba biheliyo yendo mwendo wanruwa rumiemba biheliyo chapa tout le temps bashoke mwana ngono tulta ujenda atangujorale ngujorongowa nawe karongowa bosoti pia si wazazi rinzi ya haruma problemu halafu narkerazi mwazaza hangu mwana shewangu mwana hangu ridwangalia hizi hasani za hatu mwana wanu nensi inu inungi anzo irangamizizo wana yode nana wawabula liberte kahaina udoreme mwana hau harongoze mwana mi utohima mi uambe ukanaishia na utowenzahe ujojo henzahe haina uzendangari mbadahe chango oblige mfanye ndio oblige mwangali haina utaho uraji nene ribo waeleza kama nusi masikini kama no problem mfikiri nusi matajiri ribo harumasi ya tajiri na heka waelewa yabo ina hali kwa na uparo ripatayo banashekati ngobo mwana nendo na ivurize bala ilanga muhesheyo maudu wadoelewa banesa ero nendo natemba mtango ila ndera kazemba nyumba nani hatu batika nankata tipua tikaza toili tipua tika andisa kuru abu yabonga mwanzo nifanyija ruwa ile zambari baizo ndabo wenda mwendu waelewa awurdo wati nambari ro na umu hatu wenda mwade mwanangu yafini ukachurongowa na hiyo shayo uishia yojo urongwa mbaba haina saya isha azali besauda de mwanzani wahe oto muishia balangu shoze hutuba za azali uishio komori harima telefoni yahe hati yaimo uishio njapa mwamba no sepa saa au sepa kumsa ni udaza ya ishe dao mwangu uishio eshi hati uishio eze ndogozi dashene ziliro na usha mwangu uishio hato wananya warenge puko ya sini mesatulta tabao na mumhetu tranquili na mumresi tranquili nyenye mteja mpoli na sijidovi yeye nguto yo yaishi halafu na rkerazi mwazazi neto mahatu wana na rimwenda haulevu no wana na mtawesi siritivaye no wana wazaye
na samwezi tile wo wana wale pasongo azondo molikoli wando jau charo sijora mbeukana amina sekatero nzima yabo mwana na kensi hawende hawazi mwendo botura mhuno mwana ula mwana mkomori zakabaza hezina mbuha zimpuho usoni ha kafe mal iyo tinjema banunga weza hali ngaweza za rahisi nguna kulemba ya rahisi abaze mwana yambambise noitende ininyiha hawende ihomua babeke mgazi ja hapo hasheo yabori puhasheo sonzi na ina kera si wazazi na si wababa rishilia uturamu kwa leo rishange rijweka za amali za hatu ndo wana emana rilo harumwensinu rakati rutonzatu dabo wana walo watiti na hiyo na ruangalio wana hatu wasijwe dajau hauende jau bado haina mbavi mbu hanzishiwa karna ushinda rishange kanzishiwa ya dunge jau karna ushinda sana rutuwa nambavi ridoangalia cheka wa umiwa wanzishiwa mbuka na ushinda na udunga sijuamba abala masina ambaja une mwana henge jaula izo pia hanzishiwa shati wana cha Mwenyezi Mungu ujuo Allahu Adam Mwenyezi Mungu ujuo yawezo uja maudu izo za Mwenyezi Mungu shati ndani pasweti wana titawansi vaye titawansi rame titawansi wahe msitimize mbahazi mwe wana wale wavaye cha Mwenyezi Mungu hambe hamwe mawazi yabonti na ushinda ni wane nenzi ya Mungu kati ndio ya sahau changwa na rulo sana lami hunu mikadoroha kadoda arma ukuni mikadoda mahada cheka Mwenyezi Mungu haumbia wana wandebe naye ntina ushinda alafu ngani umwambioni bo mabani hangu muwazaza hangu muwana na wanashi wangu erkerazi Demna mwana uri mswamihi shaka kidozi yaona. Ikerazi mwazazi kanga unese nkantiero. Mempa mwana balangi college ngena dro umike bashena tiero. L'argent de poche. Maulu kana hura mruhula mesi haino. No, yabongene mnadiero ahe. Haungena partria 13 a 14 ngena dro kana mna karti wae. Yende ajirenge bashke mna diero. Hau mna vero. Omweka rungu helio. Chasi tuambezero nunge jowa hikomori badinge jowa hikomori sa ula sidi horilio ameuka baraka ula sidi horilio banunga simanga na rido fuaria tarti fuarietu maudu wa riwara no tarti fuarietu wa riwara na ruwambe kasija na nyimkishia izondrabu mwana yo urema chasi haina saya kafanya ndogoze netro ngumrema chimwana tatuka ngumngodo ya mwangamize muslimu wahangu tiparomde na hedoli kole direktori hani para tashodo botasi ngwanzo yake adidasi na minga mwanzo yake Nike rivura na bala katukiri na hiti mreme ene hula hata waudi se trace direktori hani para samba oui et pourquoi simweleza aba non on fait pas comme ça samba oui on fait pas comme ça mais c'est pas muslim qui décide c'est moi qui décide. Ok, merci. Utizifanye tena njamzia samba oketilawa halafu yobe bana mukana na rikerazi baba mhate mwana mgugwa humre mashana wakerezo ya ureme mwana tatuke mwana ncho mngongoza au hauna no ngabo usiku mahususu kama mwana enetro mgugwa humnika correction mais pas tous les jours pas tout le temps baba no usijofanya kana mwana bana mngongoza naye ngajoro volwe jour bana mngongoza naye anjora ngo wana yote ile unwafanyao hata sasa tena uti mudisa yote ile wafanyao zoda bwana hakuwa kama intelligent kakwa suare na hakuwa suapinise sisi wangazi jari hasi kabala mwana mfaransa za Faransa wala dai no na risanje bwazazi na risanje mungu mwendo ritensie nini hatu na shikomorisha hatu renge jampoli na risanje mbavi Mwenyezi Mungu ndori hale manza ya rumise hizo ndizo nakanza ndongozo wanama na mniswa mikatrongozo wanai hautamba nai chana rijuhe mwazazi romize jua reangalua na hatu re wafaria abalukazambaru wafaria renetro chanizo wizo mbari no wanai arongowe mwakane wakati samedi dimanche arangwa vakansi wangu hadi simbari warohendravi walembravi udashko sikuzima wachonda mna maduha wone mna rahanu wetotowa wanika mna pleasure riheti mwazazi mkana usiku mheteze hayasa shuli hono wana na mimi minga ntabi ushansina shua mwana hangwe katurongo wa shangu ishio mwelewa sina shua zonizo Mwenyezi Mungu ya nini veha tina ushenda ni nilizo Mwenyezi Mungu atuta okay mama yone mana na mukana
na mjuherike wazima ridangardu waswili cha hizo Mwenyezi Mungu ya Zanziha karna ushinda rishanje hizo Mwenyezi Mungu ya Zanziha katilezi ya Mwenyezi Mungu halafu na rudu dangalu na hatu nitito hamba jau mnarsodu haba mna 5 euro no pleziri au mna 10 euro mtogenda yale mna hindu na kope au mna kopini osepa cha umweka naenda onedani hamba bahe au dani haula ya mnike hizo nizo la kanza nabi wasalim taslima cha sabe mtumnika diero benu ganjenda mokundi no narka usembavi rangaliko kumba hatu wana hatu wanu kamgwa renze gordo kana muwa riwalele ba waje warlele kamgwa renze amjoni swami kasirongwa nai wasalim taslima masini assalamu alaikum wa alaikum salam mama Yasin watukufu Mwenyezi Mungu naneke khatima njema yarnike musomwema ho hanza rabbil alamin au kaya izenda zatunga hatamana ya jua ile balance mzaza hae ya subuti yafanya d'une manière ya umfilme hau ya umdunga yende hata ya bale video ya bio polisi iyo nongo ikao yo plan zero ya bonga joka ya yemwana ha prepare ya zigamanye mzaza ha nana ni wazaze na mjiankili garjaba kamtina kili wazaza hatu mdojwa ya ukaya mwana yo usomesewa yo leziwa yo unikwa makalima ili ya mwana dojwa ya ukaya zinu mzazi yafanya au zinu gufanyo ili haureshea shawana wenji walaoma lahoni gwadungano ngozinji banda kwa tsonga liwanro kwa tsulanro kwa tsu hadisizi wanro kwa tsu auka wazaze wenjo wahara noana mapara wenjo wahara noana zinu zijiri Mwenyezi Mungu najali la prepare yanyu insha Allah ho hanza hahi rabbal alamin ikeye video numsomo haini mzaze mkomoru lohunu Faransa yanji ankli yakane hikma yakane bisora ya ukaya izo za hunga mzaze woi yabo sonsi pia ngarjo yabo narikema alert hauka sonsi pia ngarjo utundwa ngarjo angaliwa hauka ya winjo hanyu kama ndarumaze hayasa nyika mfikirukaya ngabo wana wa mlindaoni mrugo ndo arma hayasa jusqu'à minuit 1h du matin udwazokaya ebale mwana ngevala ula mwana mshe sas pule ya pale manzana wadungane wende wajokanza wende ye mwana ya rentre tard jodo amba homo huja na wale dwatsonge mwana yaro Mwenyezi Mungu najalie e hadisinu insha Allah munga jale ukaya yike e polisi wati poursuivre akake doanza wa poursuivre waoneze video ya hawazazo balaze 500 euro ya bonga joka ya bonga sarma tambu akaya bonga jo tundo beke ngatundo rangu hale shabonge jo tsonge ndogo inu nge jo kartone ritundo Mwenyezi Mungu yavehe amani ya jailie e polisi wakane mabiru esprit zao zitikaye he dossier inu atu suivre insha Allah ili Mwenyezi Mungu ajailie ili likiwa nadamu wa hanzana haswasa kama benyu wazaze mlo yabo s'il vous plaît na mwenso hambe mwana we ba mfale oti de mfamaudu ye mfale oti de mfamaudu wewe ngojojo unike mwana ha wangalie mwana ha mwana ha ho ya umanze umhulesho yanzao yende manipule wani mwana mme hau ya manipule wani manzani yende hula ya balance ni ya hundre liberté totale ya hunde mbanu kwamba liberté totale ngojojo umule nkaba umule nguo njema umfanye zoanza yanzao umgate umnike haina mbanu kao du yanzao mwana yende ya hunde mdu ya msudie ya kawe esprit baada ngwanzo liberté totale ya hunde na faso ya subutambe ukaya mama hangue kani ulambandu na hala mama hangue une neglige katsula mbanu yomkinishia na mtomito ozitswani hanyo mratusona ya ukaya mwana yomkinishia manipule esprit hakaushewa mzaya hakaushewa mzaya hawanika hau hawadungu hafikira bianza wazingamanye msidiweze ya ukaya owana hanyuga mwalela osho owenji ngwatreneo homolikoli ngwatreneo dona wanzani ngwano wanzani wao ngwarengao zinji ngojujwa umweleze umeduke umrongoze owanzani wahi wa mlamene hundwa jina wanawashe anga wanga mararu wanga walu harmaze treneze parki na imu watsongo ukajuma uvura bange eske wale wazaza hauka jawaeleza jelikanga wazaza ujwa neglijo wana haunga waharano wana Mwenyezi Mungu naliki amani ya hifadhi wa Komori insha Allah ya rijali ya wanadamu wa hanza na duniani ya ripue ne video ya himana woi ifahamu hawike hule no wa Komori hauka ya deja nga sarmatambu sha Mwenyezi Mungu jwa hifadhi ya muhifadhi ni ya hifadhi na mzaza hae ya hunge makalima ya uyamba hata yavuke insha Allah na nanyi wazaza mdojwa ya ukaya
kabati hindu rahana mana eshatsongo wana hanyu walunga mwendomu o winjo hao de negligence hanyu haukaya kamtsutu ndo wana gam neglijo wana mdungu hayasa na nyikumbi kamtsuja ukaya mana kabati hindu jamana mana mrumanza hanza mrumlela nyezi ngajujale mwana lele mru shamji hansi ya ukaya mana de maso yemanga de lolo wana o wana kwa yemanga ketsule la ngemenyao haukaya ngeni kuma na liberté yo haba kamruge adulte gena droya roho da uniendeza sha baikenga wana kenza gwanzondo faye wo hunika liberté gawana 13 gwanzondo faye wo hunika liberté izonga zunao hata mpaka de yabo boom longue vie à vous inshallah na rendera lunge DJ Sai baye président Dede wahe eshama shahem zadzamba ukaya habalia ye bia 500 homrondo hawani 500 ye mwanende amfitinia ye president hao harujo kaurongoa harmwe ye directeur DJ Sai armamidi hata mpaka de yabo boom longue vie à vous karnauzia ho lance ce message ili soit komori rivuke nyezimgari hifadhi nimnasora woi ya hifadhi wa Komori ya hifadhi wana ya hifadhi wa Sonsi pia hata mpaka de yabo boom longue vie à vous inshallah.